babi kwezi mazuki wangu, kwezi wazazi wangu, kwezi wababa wangu, kwezi wanashe wangu, kwezi mabani wangu, tosana amani na zimadeleni. Zahadani ngaribe hao ye mihono ya tanga huwa nyanyasi wafariki helika fadziro la jusiziwa la mbwa kolera yabandani avant unjia harumwe mahadisi avant aborder sujet sha ngaribe hao mhono tanga heni mndu ya hafa harumwa le kafalinu Mwenyezi Mungu jaleke mala liyo ngembeboni. Mwenyezi Mungu rahema na amani na zimwandele. Mwenyezi Mungu jaleke mala waliyo ngwao tranquili e mahala wala la Mwenyezi Mungu jarahemu. Yodi handani ngarbe hao mhuno watanga. Eza saya ngamjoda madazi nji ngamada mjoendele ambabi imada ya Mohamed Daudu ya rengwa ya fungwa bala ngarjoda ambabi ni mamerike wajuka ujakomori parce que mamerike wao wajuka ureje komori ngarjoe datsena na yinu yambokana uwadi wa kolera ri detaye mbavi rieleze zabari hindini wa komori watsohelewa zabari tsohelewa enamna zanozifanywa enamna wade unu wanzo utungwa mana ngarji uzisao masuala ezadani ngamjombavi amjombabi raisi mzamani Mohamed Daudu kiki nioni sembabi yevanu kiki woimru hindi handani kiki woi mwanansi mkomori woi raya mkomori haka haruma yezi yasambi haka directeur general des impôts haka receveur centrali haro hayabo hajarma ya azali 2 arma 2016 yende kina wawana zimbwana hata wabeha azali ho pouvoir yende kina wawana she jihadi wakaushidana na mamadu hata azali ya jarme pouvoir ekaredo angalia harumo wangu watsongeza azali ya jarme pouvoir yabo Mohamed Daoud Kwiki ngemandoni ngamzambo nrobo wa Komori watukufu mitsi kiki wala mitsi parti orange wala mitsi ka partage politique nzima da mina hai shati jabanu leo ni dailie mwanansi mkomori ya rengwa ya fungwa bure ya rengwa ya chilo mahala ya baliwa ngebidiu rikane ukweli ngebidiu zenogo zinu rizambe hau pada mwana ukana kena ukiri leo mimi raia mkomori amiri nabe ukana ngamtsahu ni wanilie daula ya uhaki ngamtsahu za institution zireje Komori halafu ni mwanansi mkomori ya rengwa ya fungwa bure nikekandaza nikekana liberation yahe peu importe zenrongo yafanya peu importe zenrongo yafanya wakati ya karma yezi izonga mfikiri hama maudu heni wakati rijohunda daula ya kiuhaki shawe heni mndu yafanya itendo harmwensi abunga tuka mhukumu surtout kiki e kamaudu rihundu yezi yakweli rihundu etat de droit yabunga rijo misomdu mzima ngarjo pare juji yambe zenongo yafanya wakati azali yareleze zabarindini yadunga azali yakaufanya mseto akaufanya msajaja wakaufanya ze criminalité ya tu démissionner yone namna zenongo zabili procéder shanga mzambonro hau tarajamuro abaha wakatronu wabaha kiki c'est l'opposition rekaranza rekakarjanza peu importe zenongo yafanya wakati nazali manangara kubali ukana wakati kade nazali harende nai shabaha kati azali harenge mfungu yabo tijopara sisi wanama watukufu wa Komori ritanganyie rambe la libération de Kiki rambe libéré Sambi rambe libéré Bobosha libéré Désiré wao pia bidiri watanganye parce que wanatsi wa Komori ridai eze libération zao peu importe ze passé zao abanga mzamuro parce que abahar zambao ngarsahau ritoe azali halafu heni mruja mangurengario karna ujuari mzie wala ekari tsanganyi habaha ekari jabaha ramba ukana no kairiki kiyafungwa ngware ndo kiyafungwa shayabo d'autre part na rambe ndo ki politique ki siasa yabo ila ile janibu ki siasa abonga rifreneo yabo ila opposition ngari rejeza udi woni parce que kiki hajijoigne deni ma 5 de ma 4 candidats
hajizwanyi deni makatro kandida yabo heni ndongo kiki yafanya wakati dena zali izo ngarjo mhukumu tsenaga mzambonro ngamzitaraja munro hambabi haulutufu wakomori wanele wonro mimi njaka ujabanu ni daili kiki Mohamed Daoud sika ujabanu ni daili kiki kimwanansi mkomori ya rengwa ya tilwabala bure hamade liboko sika ujabanu ni dafi sambi manaula mwanansi mkomori peu importe zenogo ya reda sha hafungwa bure parce que c'est ça le problème vanu ngebidiru do fanye différence vanu heni mndu nge justiciable shange bidiu yafanyiliwa ye mahakama yalingana naye ngebidiu yafanyiwe mahakama ya ladhimu vanu hata sambi harande nayi shaina mna yafungwa bala ila sidene mna ladhimu ye mahakama yahe yafanyiwa c'est ça le problème parce que vanu sokomori ngari mélanger pia donc ngamrejeye sujet gebidi uritsanganyihe rambe libere kiki mana hafungwa bure peu importe zeno gafanya parce que maudu ekaba ja daula ya kiwaki kiki ngarjo humjuge chakar na ujo humjuge abaha rare jaji débarrasser le système ye système hinru azali le problème c'est azali gebidi azali ya sunzusilwa et ka sunzusilwa yabo maudu et ka shibir récupérer les institutions zatu ngasinda daula ya kiwaki ngasina daula ya kiwaki ya kikweli ngarjo jori mshije yene marabo ko wanadamu ngebidi warambu wenro wele wonro parce que ngabo wanro wafikiri ukana vanulewe karamba ukana kikina fungulwa haudaula ya haki ya Tanganyika place de la République ngwamba ulibere kiki yabo atawedira no yabo ko atawedira yabo ngwa respecter ou ye droit ngwa respecter ou ye démocratie hiyo ndio ile demokrasi ngebidi respectewa parce que leo kuna ujua wameukana ngotsa daula ya kiuhaki uone mwanansi mkomori ya rengwa yafanywa prisonnier ya chilabala batsina hata mahakama mladhimu wambe mngwara ndendro yabo izo ndrabo kutsusa daula ya kiuhaki ekangotsa daula ya kiuhaki yabungebidi urespecte mipaka urespecte ze sharia mshinji ueleukana peu importe ye passé he mwanadamu shamaudu ikarengo hafungwa ngebidiri mdailie kiki hamadabo yafungwa hamadabo sambi yafungwa hamadabo Dr Salami yafungwa hamadabo bobosha yafungwa hamadabo Desire yafungwa mizimu jala wafungulwa ekamwa benze donc wao ngebidiri wafanchi sawa na kiki parce que warumilwa mahakama ya ndrabo donc hatarjodo tarajamu rabe ukana kiki hafanya jao kiki akazali yuhule na runda daula kiwakiranzi walanga mzambonro kiki wakati akadena zali hafanya nai ça je l'admets ngamzijuo hafanya nai parce que hakuono azali hakaufanya nai habakishanda naye kaja démissionner yabo hafanya nai parce que abo azali hamsalise yabo heni rongo za kaufanyiwa pia heni criminalite za kauvumbula pia yabo karna ujwari de douane kiki yabo kikinge responsable harmo upande uo ekarja harmo upande wa kisharia rikajuja upande wa kimahakama ekarja harmo upande wa droit de l'homme rambeze kweli yabo kikinge fautif mana kadena azali akaurendambi kaja démissionner kaja bazali ngorendo nai shajaba haroha hamkausha wala azali harengea mfungu yabo ngebidi lekeze état de droit ranzi état de droit yo lekeziwa namna hindi yabo ngebidiu eka heni citoyen comorien yabango nzo daula wa kiuhaki ngebidi ambe libere kiki parce que wala citoyen comorien hafungwa bure iyo droit ya hatu si wa komori iyo droit ya hatu leo eka leo rambanga ranza daula wa kiuhaki yabo karla ujua ndokana ngare dodo kiki yafungwa no kiki hafungwa arbitrairement peu importe zanogo yafanya Charles Sidi wazatena ngamuzeshe lezonro maudu ekarundu daula ya kuhaki kiki ngujo hukumlwa ekama maudu récupérer les institutions zatu ezirejeza za cordofomboni irejeza namna daula ya bidi kesi kiki ngujo vitwa mahakama hamade namna wenjo juko vitwa mahakama mana hafanya nai hakade na azali akaurendambi azali hamrumia kajarongoa kaja démission yabo il aura des comptes à rendre aux Comoriens shahabaha unutsido wakati gebir sanganyihe récupérer les institutions rionde daula kiwaki ngerjodoka za mahakama uo ndo upande wa Medaudu kiki
na kamtsaha ni eclaircisse mbabi wa Komori warambue mana mjokana wa Komori kwa sima laba shabane problemu ngabo kubaliwa manipile wao ngabo kubaliwa manipile shaka mjwa Komori wasomo wa Komori ngo washiri ngo warambu wao waelewekane kaleo si wanwa daula haki rambanga tsau kiki ya liberewa yabo tsukanga saidia ukiki abo tsukana rika d'accord les répressions zakafanywa ya kadena zali non parce que karna ujua ngamzibenu rabenga ranza udaula kiuhaki ngaranza institution riwone citoyen komorien ya rengo ya fungwa arbitrairement ridazi yende mana sisi leo wandu wa daula kiuhaki ridaidi yao mahakama ya hakiki na yabo ngamzambonro sikiki bahi nana Sambi nana Dr Salami nana Bobosha nana Desire ngaranza wangu wao wahuliberewa wabitiwa mahakama ya kweli manana rukubalianero haini mipaka tsona mipaka itsona mahakama tsona mshinzi ya kwensike na poroendelea donc en l'occurrence bwa Komori ngebili uriwane ne system ye system hindri do utsanganyi hawo zima rambe malibe ma prison politiki na waliberwa ritowe asumani harmashe hiri ezabili ngamjiombabi harma ya anniversaire ya kanza ifanywa le 26 mai parce que mimi sina habakana inu investiture parce que kaiti ya kiwaki mimi ya mjabakana yu anniversaire wa Komori na mbuwenro matso na mwelewenro mpira wanzori labami wanu wanadamu wanu waisa washindiha wana wasi washindiha kwa tina malaba upetea shazir vanu ngwa jikazao vanu ngwa tsungu jikaza ngamumla bioni wanu waisa washindiha la preuve oui Samahani kwa zotukufu. Bahi bwa Komori harmae anniversaire yanzao ifanywa le 26 mai panwa zali katina malabo pesea shaba ngujikazo bana ngujikazo ne mana bukunge bidirike konyo nzima ezasaya na muone Americain waja kadwa ndani Komori waja wakautsa wafanya reconciliation haruma janibu la kisiasa la kinyume ne siasa shegozi shamvu waja kwa jaelewana warejei warantre warudi ngwajuka warejei tena wambia zali tsenanga muzisi ndiro wambia zali kana kuna ujua ufanya investiture yeka kujaelewana na opposition Americain wahamba wamwambia asuma ni helio kuna ujofanya investiture batsina kaelewana kujaelewana na opposition alafu banu azalinge mhara parce que harambu wende manapoko mimi ngamsaluer sisi wandu nuandu wa wana mamadasi wahenda haruma zenchaguzi manange bala karjakara henda haruma zenchaguzi zenugo kazajuka helino kazajuka zibiri helino mono wakati la ya 2019 wakati kampanyari yenda yamenye makiesi mono e communauté internationale ke jaka hafilia parce que e makiesi yamenyewa abaha rende haruma zenchaguzi wandu pia wawono kana zenchaguzi zihibwa ngasina ze preuve ngasina ze stishihada ile mana bakwa abaha azaliwa iri mzingamanya banu
rimtatanya katsema la upesea à la fin communauté internationale ya Americain wamwambia zalikana kuna uju wa ufanye kuna uju ufanye investiture ikakuja hadisi da opposition da makandida na zalika tutsa ya lejeye ila demana ya walala ya parabdusoifu ya heda ho presidency yenda hadisi de na heda parabdusoifu wende watsahe amani wajue ziwafu wajuka ufanya shabanu ngabo muharbati parce que banu ngamtabio parce que Nani jukirika sumani ye saha lejea. Shebina belu na msaidie kwa tutsaha walejeze. Manangu onukana ikawa abdusoifu ni makandida wede wa hadisi yabo ngabajo fanyiwa gouvernement d'union nationale yabo kwa na ukaya. Ide mana buko ngasintabisha parce que ngabo wanru mrubana belu habangu saho yezi njema habangu wanzo yalekeze komori na balangu tutsaha faida ya kisinafsia parce que déjà c'est le sur le nizo abdusoifu hende hadisi de nazali azali kajambia wala msaidie kajawambia na yoka ikiri harma protocol ekanga bo mrolo na rais abo protocol yo hambilwa de mana boko ngabo matsatsaliano wanu wesa walemewa parce que azali ngurambuo manema Marekani hamlembeza de mana boko wa Komori watukufu na mkemakini beya rangujo na mkemakini baizo tizamba banu simwabiani ukana kabana ufanywa investiture hizo gabaru tsikoni amini kabana ufanywa investiture ekaka chabula mahadisi ya kihaki ni makandida ka investiture kena ufanywa walanga msaluye tena ya silence ya makandida parce que inde itabisha wazali de silence inu mana mmono harenge kiki ya mfungu hakaufikiri ukana makandida pia ngwajo dunge jeu wajuhe ya warenge ya wafungo nsipia makandida kwa jajua halafu inu ngetabishao asumani ngetabishao sinasema kanta de maroko ngamu saluer wakane determination wakebazima onsipia zori zamba ukana kabana ufanya investiture le 26 mai zerumeri zila wakana ila anniversaire ipulwa investiture ketufanywa le 26 yemana etufanywa hundu na jusema swala parce que azalinge mhara katutsaha ya negosiye katutsaha lejeze yezi yode mena boko ngamparo ila janibu ya kisiasa wangu wakebazima wangu wazidi ukabazima parce que umono hata hunu Faransa wanu maundwa opposition zebana Marine Le Pen wa pia wo para ye vivre ensemble wo para ye coalition wangu wakebazima yode namna wangu joshinda wane na insi ya igozisha wa igozisha vu donc azalinge mhara yongo wajua wakazalinge mhara mane Marekani hamvurubanu hamabukana kana ujua fanya investiture ila de mara ya para dusoifo wa hadisi na yabo hata wala nruwa zalika jawambia wala msikubali ukana abdusoifu hende ho presidency hende hadisi na zalika kajambia makandida yo msikubali mhadalwa parce que wala ngo wazima makandida wala ngo wazima shabano wazaliwoi wengi nzafanye namna ya renge makandida wala ya wafunge ngemkinishia ukane ulo harmo vizuri ya baha burhani leo tsawa yafungwa sharaha kwa jahunra mahala wa mzingara wala ilade manapokuwa rengi kiki wa mtia bala mana watsuhundu namna wa zingara ukana hasekestre mwanadamu hafanya violation de droit hafanya lunga suladimu ila namna wakanza wa mzingare na bala wao ngwanzo wala uze peuple warenge wa mtia bala wakofikirukana makandida pia ngwajojua makandida kwa jajua parce que ngobazima parce que ngwaelewa makri manongo jua ukana izinu inu ezinza makri inu ezinza rabo inu ezia kiwadazi ganzo ifanye namna isasibilizo wangu iwatie harmapashela ku na hiyo kena ukiria baha parce que wakomoria baha wesa wala muha yicha tena warudia baha investiture ngefanywa beti salam na bala kwamba ufanya ngefanywa study ija baha wajamba ukana ngabo wade wa kolera wakomo ngabo roboko ketsubidi rihadalane Narsiambilani nrabu bwa Komori
mwabanga bokolera okay sena gam behumo na tanga wanadamu wafa haruma le kafalino mwabanga bokolera esa bari ndini haruma ese indien watu dekretewa ze avieux zitozilwa zabari hindi mana wadi hamadu wo wadi mziro wangu pia walertewa zabari hindi warwa alertewa haruma ibari hindi warwa bilon rongo zabari hindi ze voli zisirkile normali na yawe kanga bokolera wakomori riti hadala parce que mkomora ba hakati daba mkomori ngoelewa mwabanga bokolera shazi avion hunu ngaziruleo mwabanga bokolera ngamfanya wala mahafali ya hanyu ngamfanya ze conference de presse heritage na Europia yabo kolera ngioje donc mimi ngamjususu masuala ibani nukolera haubanu ngaranzoranga miziwa demana bako sika ujabanu kwezi bakomori ni tire sune d'alarme ne shelezo komori warengeze mesures zao waishileye bana haringa bo maji atilo uzisimani we empoisonné wasifanye mzaha wabulie wangu wadoja wetia haba wato produit mana gouvernement yinu ya igozi shavinu wanunga opre wawe wanronsi pia na wabakishwa harma ezi asumani na belu na msaidie na wafati huu wanutsondolona imani wanutsondolona imani na wansa komori demana bukobwa komori na mfanya attention na inu ambao ukolera parce que sisi kartolewa ya inu koleraje ya inu kolera imaginary ibani inu namna wanzuarenge wandu wa decrete couvre-feu wakatala fanya investiture na woche parce que bani yoma swala bili rejuzi sema komori azaliwe mru mhodari we mru mwenza makri wengu tofanya ze makri pia no yabu fanya investiture parce que ngabidi mkubaliro nzima haini wakati anniversary inu ijo ufanyiwa mana minsi haba investiture parce que tia wala la mjaba anniversary haini wakati anniversary ni jo fanyiwa ya baba hakabana uka dictature ya baba ngabolo bakembe rombo monarchie absolue ya baba haze règlement de compte ingazo fanyiwa azaliyo ngujo kana uzia urenda mbi ngujo fanyiwa komorimbi tena ngujo fanyambi kia sautosha ele mana boko de biliri ke ma prudent nezenongo asumani yanzo rifanyie donc kari charmo pale unu mamba ukana ngabokolera sisi kartsole wasi wa komori na hiyo haki yatu rijuzi sema swala yeyinu koleraje yeyinu kolera hindri boko wali hamada unu warupia walerte wa harma ze media internationaux harma ala pia warabla kanga wali mala fulani zi avion gaziruleo normal kama ça ta problème avion en Afrique dans l'océan Indien gazichao komori ebani nu komori koleraje ebanu mwabanga bokolera na bonga mjoko ulalika wajeni wajarme mahafali ya hanyu harma anniversaire ya hanyu ebani nu koleraje donc wa komori ngamjuo kana mkomori abaha katia madem komori mjana mkomori ngoelewa ukana ngutsaho ya milioni rabu mkomori ngoelewa ukana ngutsaho ya zinisiwa de mana boko narifanya attention parce que waliomba kolera umu sisi kartu amini parce que ngarjipoze masuala boko ze réponse tsazinu mabe ukana ngabokolera shanga manzo mbalio wangu mjomi jini mtezisi ma produit mfanye chansuani yesi nemna rokofanya kolera yabo na mrambiye iho mwanzo mbeho wa komori parce que ni kolera yinu tsikolera ya mtsade wangu makubwa komori tsikabjabanu kimwanatsi mkomori ni mweshelezizeni mfahamu ba wanadamu wanu mafujari wanu kwa tufikiri mru wanu kwa tungofikiri shawa kanti au pouvoir éternellement wanu ngwanzo hade wangu ekolera yinu minsu amini parce que si tu poses ma question kimanansi mkomori tselewa ukana kabati ndongoza dunga na mahala tselewa ukana kabati ubenufu armo wade unu mana ekanga bu wade hamada unu yabo eze aviozu zilwa yabo dunia yo alertewa wanrombi lo mahala fulani ukanga bokolera njaparo zishiata mahala nunga mjua ukana kolera unuwa mziro kolera donc njaparo zishiata mahala halafu ngamwelewa ukana ngabo mwana yanzu ya zinisi wa banu demana bakobwa komori na mkehashiri msikubali mredwa malaba kadwabili tena msikubali asumani ni wanrohahe wa mzini seni mana yinu tsikolera shainu namna parce que azaliwe mru mwenza makri pano de bidiru do fanya attention azaliwe mru mwenza makri wengu jo fanya ze tartibu pia ya jia decrete couvre-feu ya renge wa komori ya ziye ze mashuhuli no ili ya jo walala dene shekudi shahe ya fanya investiture
manabanu esha muhafilisha sidema sheha Komori esha muhafilisha sidema esha maziro hema nansi mkomori wa Komori sikubali riha dola esha filisha Sumani yabaki au pouvoir éternellement dahari ya jani kefatihu donc bwe Marekani ya mvura jau katina mala ba upetea nge oblige ya unre namna ya bire niyo ya jofanya investiture banezi beza muhafilisha baha ngufanye zinamna za lazima afanye pia no yafanye ya anniversaire ya heinu parce que sina waba investiture kishaka mtu anniversaire maana investiture ambayo ni kiuhalali na ino neka jarenga yezi handongo za kiuhalali ile maana bakubwa Komori na rifahamu rizingare ze mesures za hatu rizingare ze precautions za hatu rielewe mrasi kubali wandu empoisonnewa manange mkinisha ukana ngabo wandu njamijini harwanzu watie zezisima produit harwandu waja ubona harwandu waja ubona na yabo yotsi namna rojuko ulekeza kolera yotsi namna sisi ngarelewa kana zali na wandu wahe ngwanzo afanye namna watie wale Komori wajo urenga wandu wafanye wa decrete couvre-feu parce que azali wimru mwenza makri bana mru dictateur wimru mwenza makri kabati mru mwenza makri yatende yazali donc wengi kujofanya ze makri za ufanya pia no yati wa Komori modani ya wabalidie ya jofanya la bunjilio lahe ile maana boko na rizingare ze mesures za hatu rizingare ze precautions za hatu rifikirindo ritsikubali leo rihadalwa rambaukana ngabo wade Komori ngabo kolera wo wade ranzuri jeritini wao dabana bahe mzungu iyo maladie imaginaire iyo namna wanzao wafanye hizo mono ekakoli wanadamu wanu wendonza imani harmwensi moneza jirijuzi ila sikloni yakaunjama lahoni ize nyumba za kaumenyewa e gouvernement warenge mesure hindi kwa jarenga ta mesure wala bala iwarange parce que bala ngwajoda imapesa bonze waje warenge wanyise mafumvu banu na rufahamu parce que wanadamu wanu ngarwaji wao na banu imala ra wazingara banu karna wale jese safari leo ile mana bokubwa Komori na mke makini baiso rizamba nro kana investiture yenu kena ufanywa eka ihawa kaitia amani investiture yenu kena ufanywa ekana Asumani kajahadi isidene makandida waelewana yalejeza shehiri hau ya libere ma prisonnier politiki iyo na mke makini imana boko mimi ngamsalue wanama wakubali wanronda armazenyi chaguzi mana zinu za jabanu leo imana rashinda ramzingare komio dabakana darmazenyi chaguzi wandu warambu wa ukana zila ni chaguzi zoza uhalali ya community internationali adahu Marekani warambu wa ukana zila voti za hibwa yene manabaha Rashida ramzingamanya ile manabaha Rashida ramzingara banu ramtatanya ile manabakubwa Komori na mke makini bangarjo azalingu joroha rahanza rakajanza azalingu joroha armashehiri na banga ni mambilioni investiturio kena ufanyiwa ngujo ipua hata kena ufanyiwa parce que banu azali haisahelewa ukana hashindiha katina mala ba upetea hini mala lupetea haisa zingaro hili mtatanya zenuko pia wale wandu waheyao banu wajikaza wajibuwa wamba ukana wajifanya investiture wala wajuwao shaula wandu watu na pression wambo wao wabili wafanye propaganda demana bokubwa Komori na mke makini risijafilishe rike konyo nzima baino katrijoka konyo nzima wanadamu wanu risaru wazingara no malara wazingara banu karna walejeza malara wazingara banu karna walejeza mpaka rirenge yensi hatu mpaka maudu rihundu mahakama ya kweli mananga rujuwao ezajiri 2019 egarjuwao ezajiri kadani
ngarjuwao ezajiri nzwani za bapali ngarjuwao ezajuru wa faina izo pia bwa komori ngarjo uzifanya maha ngarjo daye mahakama yao ngarjo fanyiwa de mana boko ngebidiu rizio ula mvurano wa hatu ridai ula mkotsi bazima mana ula mkotsi bazima watu dojo shinda ritsanganyihe na wala wanzo warisaidie uliho de Marekani parce que si mabianindro sabe Marekani ngujo rejei komori na habaukana ngiwanzo ma emiseri wende wa hadisi dauna zali na bana zali katsuhatsa parce que gujokana katsina haki gujokana katsina balabo petea ide mana boko na mkimakini babano azaliwoi risari mzingara azaliwe risari mzingara wei haisaha shindia shakatsina malabo pulia katsina malabo pulia ide mana boko harenge kiki ya mfungu bure bana hajungu akaufikiri ukana ekarenge kiki ya mfungu bure ya wama kandida pia ngwajojua makandida walaza kwa jajua donc inunge mtabishao silensi makandida inunge watabishao sananga mumlabioni bwa komori makandida ngwa wazima hizo source fiable rasiparisa makandida ngwa wazima abduso ifinge wazima na mwenye baraka ngibazima na burhani ngobazima na Dr Salimu wandongo bazima ngwa calculeo enamna wajoka kushinda wartuisa zalibonsi bana ikardo angalia banu zaliwa isasi bonsi sha hazingara wanamponzi ngutsaho mahala ya petseye de mana boko ngiurule gauche à droite gutso zingara hula hazingara hunu parce que katsina tamala ba zingara de mana boko bwa komori narkimakini rirompiraro baheno akatompira johuraro azalinga jomsisa bonsi ngamparo tena ibanu ikobidi bwa komori abaha ritsahe mru izo ruwenji ngwazishemezao ritsahe mru yatendembwa na hatunu ritsahe shababi yatendembwa na hatunu yake chef de l'opposition wakati hiyo ekarono kana gasina lidori moma ulona programu bahia zalingu josi abor sari mpoze mvu ngebili batu riundeze taratibu batu likana strategy njema ya ushinda rimto ya zalibonsi no mtu azalibonsi indri ngebili rimzinga romalonsi pia manavanu kweli marais wakarma zezinu kwa chafanya rogo izo ngarikubaliu marais wachabanu pia wafanya sha ngabo mipaka azaliwe hafanya ndugo biswafi mana hauwa wanu watimizi mgomiraru na mitsano yabu yose beaucoup trop de mana beaucoup karna ukiri relejuma banu tusodobulia wanyanyasi ulo wa hedinu karna ukubali tusodona wana hatu violewa karna ukubali tusodona wana hatu werengwa kazarisa sijawa ulowa kaina ukiri helio bakomori il est temps ya ujirevolte il est temps ya ujua sonsipia rijuse mihone rabetside helio il est temps ya ujuha rambetsi jau rambe ukana no kena ukiri ensiatu shinitsi teo kena ukiri ensiatu bakomori isorengwa mateka helinu iyo kena ukiri ensiatu kejahura daraja helio demana bakubwa komori mitsodo paro mkonsi bazima mitsodo paro wa komori rike bazima bahenu wakati rujoka bazima yabanga rujushinda rijuso wa komori ngarjoshinda rilamumwe mwanatsi mkomori ngarjoshinda risise mwanatsi mkomoro pareni mana banu babakisha ndongo nzima bahi babakisha mbambao élément déclencheur élément déclencheur yo ngarjoka witsaje élément déclencheur yo de hainu wakati yemkomori ya juhelewa lino wakati mkomori ya jula muha haelewa ukana zihakizahe zirengwa hainu wakati mkomori manasi mkomori ya jula ukana hakiyahe irengwa hainu wakati mkomori ya juhelewa ukana ngudhulumlwa neza hakizahe ya mungu jula muha na ikahala muha ya wakati yo ngarjosio mabarani sotipia ngarjoso mabarani sotipia mana hainu wakati rjoso mabarani sotipia ngamulabioni bwa komori lejeshi kala ushinda lejeshi kala tagatimiza hata 3000 yabukono shida no sa komori demana bokubwa komori na rike makini rika ne ubazima
rikane maendeleo ya jodungana bahaini wakati rjokana mkontsivazima watu mkontsivazima watu ujo structureha yabwe azalinga rjo shidari msise bonsi ngamparo wa Komori wasaya wandu wa rensi wandu wa tijimane risirongozane nai rirensi yemivurano rifanyile suluhu ya hatu hauluho ndesi mashababi rikibazima sonti pia rikensi weiti yukansi havurana wala babakarna ushida rihundrensi ya kiwaki babakarna ushida riwane ni mwanadamu woi na bandu ekanu watsawa etat de droit ngebidi umkonsi bazima ngebidi ule mkonsi bazima wa hatu ukane mshinji mwema hainu wakati rijoka na mshinji mwema bahiyabo ngarjo shinda rirenge masiwa ya hatu ngarjo shinda rirenge masiwa ya hatu mana banu wasenanga mzama ndo banu wazaliwoi haisa shindiha haisa lemewa shaka tina malaba mzingara yule mana leo ya haja ya invente hari kolera haja leo hapuwa ya investituri haja leo heni manansi Mkomori gutsorenga ayarodo ezaleji ngurengo hafungwa haja leo harenge makandida ngwanzo ya wafunge ye mana izo hindi mana ngutsaho yafanye mseto ngutsaho yafanye ila investituri ya nrabo yahe daila yambao anniversary ngwanzo namna yafanye anniversary yahe yafanye msajaja yede mana boko hedi mrendo rongoa ngutsorengo hafungwa donc wa Komori ngari mparaoni ribakishe maprudent rikensi bazima haino wakati njo ujabanu mi mwanansi Mkomori mitsudo para et vivre ensemble mitsudo para mkonsi bazima mana ula mkonsi bazima wa hatu dorjo shinda ri yede usoni dorjo shinda riwane ne system inu rikubaliane ukana vanu ya diwa hatu yo upara wa sumani she wa diwa hatu tsikiki abasa ino zambao mtsikubali manipulewa Senanga mzamo ndo ya Mkomori mleo ya tsikubali hamanipulewa hamilo ukana wadiwahe kiki no wadiwahe sikiki wadiwahe azali mana mwono kakiki hakaushi azali harenge hamfungu yawe side wadiwahe shanga mjuzelezo ndo tena maudu kiki ngarjo mhukumu ujuka ufungwa ngujofungwa shangu jofungwa hekima kama yakoli donc wa Komori watukufu na rizie ze manipulation rizie ho manipuleana rizie ho hadalana rizie ula munguo mana ula mungu wa hatu kauna ushinda urekebeshe nsi hatu yensi hatu ya Komori kena ushida irekebeshie ekangabo munguo ngejo ushida rekezensi ekangabo mkonsi bazima ekaila vivre ensemble ngasi bazima ekai opposition wakubaliana wakati bazima ekaleo mwenye baraka hakubali hapara fahami wa hadisi leo fahami hakubali hapara natuki hau hapara jaklavani hau hapara do Komoronsi pia rema kandida rema se kandida rema voka wakati bazima wa hadisi bahaya wakati hiyo kadushi dari mtu azali Senanga mzabonro karsina yu wadi watu upara asumani belu msaidie fatihu wao de madi watu wao de wanuri wanaona wao de madi wa kisiasa wanaona wabaha na wanadamu wao ngaona zia ngaona majeshi ngaona risasa ngaona majuji wanrabu ngaona ma ministre watsula dhimu warengo watia yabo mono kiasia nsama Komori normalement banui dara ekanga shinome wa mru gebidi uheni mru yanome wa nefoksi ya mlavimu jaye wala timrafanya mahakama wala timrafanya koli ya droit harengewa ni kwa mahakama eya bubwa Komori eya wensi jwendaje eya we mahakama ya Komori ya jwendaje gamanzo mrambi yekwezi bwa Komori senanga mzabondo kimastei ebano ntsia Komori mahakama ya Komori ya joka memaje na banu mono mrengejaye mumnika wazira ke mahakama eyo jahaso mu mahakama da jaika tasoma ndogo za mahakama mumnika ndogo za mahakama ya mahakama ga jonda mbi c'est tout à fait normal banu wanyanyasi wanu de bilodo mbilo za kweli parce que soda bahari ngwa de ziwa ukambula za kweli kamtude ziwa wako kwezi
ngamobilo ze kweli ngebidi heni muru yani kiwe ze daraja mladhimu imana leo azalia fanya wizi yanzao paswari ngemrusunja mahakama mnika mahakama ya bole wewe mahakama kanoporo henda ya bonsi kanoporo kabla poro constitution jema parce que ajaiti mnasoma mahakama harengwa hani kiwa bala ngudo decrete wa beti salam fatihungu mparo fanya jao fanya yitsi dene mna ulekezansi yene mana buko ensi ya hatu kanoporo shidende usoni donc ubwa komori de mana buko ngar konsi ubanle o reshemeza haini usiku rebabuha rerongo wa ukana gebidi uriwane ne sistemu sistemu dainu do shinari to wanadamu wanu riwasunzuse wanadamu wanu gebidi wasunzusi wadi ngohi paswa komori mkomori esale mewa mkomori hale mewa mkomori wanzo anshimaisha mema mkomori mleo wanzo kama udu hakoza ya swanywela ya hundreze suwe za mladhimu ya mkomori maudu ngwanzi ya ngurela pitali ya jiswanye monobone bakabarirwa desani metsalla harila l'hôpital ngefanywa tabake jatimu ngamonawe namne nsiyatu ya ngura daraja ngamonawe namna wakomori wa hadalwao yode mana bokunga mshemezo hajiku ngamparo wakomori wala muhe wabuhe matso imkomori mleo ya sikubali ya hadalwa ya sikubali hazinisiwa ngwaride ya elewokana wanadamu wanu wansi wanadamu warenzao wanu ti wanadamu wanzao mkontibazima wanadamu wanzao za interesa hao basi wanadamu wanzao za faida za kinafsia ile maana boko ekakarja shinda rawana na systemu karja shinda ratsanganya bazima radai ma prisonnier politique pia yatolwa yabakana kuporo shida riende usoni na rirensi yemivurano ba msudu wakati ufanya mivurano abaha na radai haku rifikire mwanansi mkomori relewo kane mwanansi mkomori ngutabiho relewo kana imaisha nga maziro he mwanansi mkomori mwanansi mkomori katuna bahindu ya hala mwanansi mkomori katina unono mwema mwanansi mkomori katusoma namna ladhimu wanyanyasi ngwendao we farme bari ya maore hizo pia dabo maisha balu maisha maziro ya lokomori na hizo kana shida rwane nizo ikakarja sanganya sonsi pia rawana na inu system imana sana kwa hizo sivyo hapo pia leo parce que la system ngiombi na wakubali ukana warumunai yabo ngebidi wasunzuhe shay problem wanadamu wanu kwa tukubali wasunzuha no mgazamba ukana msanzani uzina nai ikaundwa milo za kweli leo ngomba ukana wadeziwa ngomba ukana watozo dabu kwa watozo dabu milo za kweli na mkeradhi kwezi msikinie mwanansi mkomori parce que mwanansi mkomori gutabiho na msikinie mwanansi mkomori mahalali yo na msikinie wa komori bangu watabihao wa komori ngwa tabihao de mara mkunga mparo hajiku ula ubazima watu sonsi pia ngamparo wa komori wala muhemaso wajuukana ze haki zao zisasanyiwa wajuukana kartina nsi wajuukana nsi yatu irengo mateka irditse na garanzuri lido na watitiri hadalwa rambo ukana haringa buwale mbao kolera mimi ngamumlabioni ula ti kolera ila maladi ila namna wanzwachi wa komori wade wajobalilia wangu wafanya investiture yao mafali andabo yao shaila ti kolera bwa komori mana rifanya zistabu hivi pia rirambo wakela ti kolera dimana boko wa komori watukufu ngarimparao ni hajiku rila muhe dingoshi rila muhe rirohe harmashi zashili yo ribuhe maso rirambukana zenungunga zendabu na hii rirambukana wakumori kwa hadalao rirambukana maisha nga maziro komori mwono wa nyanyasi wanzuani wa uluwa wa hafahumo wale wanraboula manawla siwade yagole ukaraba wampwazani wagabaroja mbabondo rongwa nai na abori fazista mwithi pia rambu wakela tikolera ila tikolera wakomori msikubali mhadalwa ba mkomori habaha ngena akili ya mkomori habaha habule matso msikubali mji harma manipulation msikubali manipulewa msikubali rodungu harma zerezobanu
werengaze media ambe ukana ula wade rjifadhi msikubali bwa komori narji abaha admeto nsoba ila tikolera shana rifanyeze tabu hivi rijue badize tabu hivi pia rizifanya wando warangu wa ukana ngabo ndongoza tataziwa ngabo mnangoma yanzo zino abantu inu pia ngeruleo harma investiture inu bwa komori inu pia tout ce jour harma investiture inu bwa komo na mrambuwe azaliwe mrumu nzamakri azaliwe mrumu hadazi inu namna pia yanzo afanya investiture inu namna pia ngarambuwa ukana ezinu ndio tayari wa komori wafe pia no bakida hararwensi ngo tayari wa komori wafe pia kwa tusa wazijue wanuswanada mwatawa lona santima na mru msikubali mhadalwa wanuswanada mwalo santima na mru wananda mwanza uyezi parce que selon eux ngwafikiri ukana ekawaroha ngarjo wa hukumu vaniyo ngarjo chorje fanya mahadisi msirenge fikira hamadi zo parce que kama dorenga fikira hamadi zo yabanga mangamiza wanatsi wa komori parce que abanga mpaka mtola zamvu na yabo mjojua mlejeze abaha mjojua mlejeze amba mwemwe wanrwatsi mane watsitieda Muhammad mnatiha donc ngamparo wa komori ngamparo jimlifu wa komori wakema prudent ngamparo wa komori wakebazima wonsi pia rihumre namna ya ushinda riconscientize mwanansi mkomori rihumre namna mwanansi mkomori yarambue ukana nguhadalwa mwanansi mkomori yarambue ukana haki yahe sasanywa bahike mwanansi mkomori haisarambua harma hikma yahe ne yakli yahe no pezo wa matsuwahe ukana nsi yaki hazaki sanywa bahi ngujosio pareni na hizo pia kechoka ufanyishiha haula mkotsibazima watu mimi sujudo zamba haino wakati njo ujabanu haramaze mimbari zinu misudo paro mkotsibazima sina paro na wanrungwa manao ni wasaidie sina paro na wanrungwa dezanao ni wasaidie mana yabo senjeza ula mvurano sina paro saidi ya huo misudo paro komori wakebazima rishinde runde namna risisoko boruba mareni yonde mission bwa komori yabili rifanya baha senanga mumparono bwa komori na mke makini bazalingu josiha na mke makini azalingu josiha azali haisa shindwa haisa shindia shakati na mala popetea na mke makini ndo nsijafidishe bwa komori bazali reka hanza reka kajanza ngujosiha harmashe hiri demana boko nareke bazima nareke nkonyo nzima rishilizane ranzane ritsikubali wandu waridivize ritsikubali wanu maui wa hensi waja warimanipile waritsabaza narifanye namna hata rishinde rifanye soulèvement populaire wakati tsawungwa jao wakomori na mke makini ba victoire tio ngaijao c'est vrai yambana ikande shema vuna tsaunga jao mti décourager bwa komori na mkane espoir nyinji mkane toma nyinji bangarjo urenge masiwa yatu masiwa yatu ngarjo yarenga tsiale abekamwa benze ngarjo yarenge masiwa yatu tsiale abekamwa benze yabo wa komori sina ukamle haku soka ujabanu leo ritaraja mbabi ribenu mbabi unuwade wafanyiwa wapangiwa wakomori warulahiswa zinu makri za zinu ndio wandu wa hodari wanonza siasa wanonza makri demana boko gebili urike mapruita watu mfanya tasio msikubali mtu la prodi mwezi simani ba iyo ngwanzo mampozene na mfanyi fahamu bwa komori mana hu karjazisha kanga bokolera enga bokolera ziamvionga ziruleo malansi pia enga bokolera karjazisha tamala armaza media yabo bwa komori na mwelewe emna ngoma nzazi ni siwa yabo enga bokolera na yabo heni usikungo sokaretaji mwefanyeze mafali za hanu ebe nga bokolera je donc wa komori na mbuhe matso mwanasi mkomori na buhe matso atsikubali ya adalwa
nsikubali mhadala wa Komori na reke maprudent rifahamu risikubali ritinua maji harmesi mazatu riulwa na rifahamu bwa Komori na mke maprudent bwana deska ujabanu leo nitarajamu harmale swala linu warungu wa jamba ukane aburi to information za rabo no jipose ma question riundukana zenungo za bidi sidunga na kolera kazi jadungana donc kwa Komori yabonsi na ukamle haku ngamjo kaza yabo Mwenyezi Mungu jalensi ya hatu riunde dawla ya kiuhaki ekamwa benze Mwenyezi Mungu jalia maudu renge masiwa ya hatu rekupere masiwa ya hatu ekamwa benze Mwenyezi Mungu jalia asumani na msaidie na fatihu na bari wa roheti yale yabo ekamwa benze ngamparonu wa Komori haunji mkane tamanyi nji wa Komori na mkane ubazima wa hatu ritsikubali ranyisiwa ritsikubali rihadalwa ritsikubali rimanipulewa na rikibazima na rikimakini ba ngasibazima ngamu amulikonu amini fukana ema kandida ngobazima ngamu ani fukana Abdou Soifu hendo hazali shahambi wanya makandida Abdou Soifu kajawala la endeuna azali jao no Abdou Soifu a concerto wanyanya wale manazali ya para Abdou Soifu parce que muhara parce que m'américain wa mzingara banu wa mtatanya banu katsema la bopetse ya ngwanzo solution ngutsa mala bonsi pia ngutapalo jao wa Komori izunga njomnikanu amini fukana azali ngutapalo ngutsa mala zingara sharaka japarisa lemana buko risije undu akati ujarivune lemana buko ketubili ridiviser na rikebazima beka ngasibazima wanadamu wajusia harma shehiri ekamwa benzi yabo vive les Comores, vive la paix, vive la démocratie mpaka daula kiuhaki ekamwa benzi. Assalamu alaikum.